Reka nze mbihera ukuri. Ngira ngo mwese nkuko mubizi ushobora gufata ifoto ukayikora upload kuri Google search, ugakora icyitwa reverse picture Google search ikatwereka location n'uwafashe iyo foto. Nyuma yo kwifashisha ya foto rero twese tuvumbura ikinyoma cya mbere papa. Iriya ni foto bivaniye online ihabwa icya kabiri. Iriya modoka si Brabus ahubwo ni Mercedes isanzwe G class. Ubwo nyine akazamo kakabazo ko tumenya gutandukanya Mercedes Benz G class isanzwe na Brabus. Nyuma yo gukora location neza twasanze ko iyo foto yafatiwe mu iduka ricuruza imodoka ryitwa VIP Motors riherereye Dubai. Nyarukira Instagram nsanga ko VIP Motors riherereye Dubai no muri bio yabo barabisobanura neza. Kwitegereza neza nsanga ku itariki 16 z'uku kwezi bapostinze ko ino modoka ikiri mu iduka ryabo. Kugira ngo nkore confirmation mitanjya kuri website yabo muri inventory ndebye neza nsanga kakanya iyo modoka iracyarimo gucuruzwa n'aka kanya nta muntu wigeze ayigura. Muribuka ya foto y'imodoka baherutse gupostinga ngo tayari cyamamare cyagejeje Kigali. Reka nze mbihera ukuri. Ngira ngo mwese nkuko mubizi ushobora gufata ifoto ukayikora upload kuri Google search, ugakora icyitwa reverse picture Google search ikatwereka location n'uwafashe iyo foto. Nyuma yo kwifashisha ya foto rero twese tuvumbura ikinyoma cya mbere papa. Iriya ni foto bivaniye online ihabwa icya kabiri. Iriya modoka si Brabus ahubwo ni Mercedes isanzwe G class. Ubwo nyine akazamo kakabazo ko tumenya gutandukanya Mercedes Benz G class isanzwe na Brabus. Nyuma yo gukora location neza twasanze ko iyo foto yafatiwe mu iduka ricuruza imodoka ryitwa VIP Motors riherereye Dubai. Nyarukira Instagram nsanga ko VIP Motors riherereye Dubai no muri bio yabo barabisobanura neza. Kwitegereza neza nsanga ku itariki 16 z'uku kwezi bapostinze ko ino modoka ikiri mu iduka ryabo. Kugira ngo nkore confirmation mitanjya kuri website yabo muri inventory ndebye neza nsanga kakanya iyo modoka iracyarimo gucuruzwa n'aka kanya nta muntu wigeze ayigura. Muribuka ya foto y'imodoka baherutse guposta